جبریز عبدالمجید یلماز بپرسم سروک فدراسیونا پیکاته نیوشکانان نهاج آمده لگل من ادم باش که عبدالمجید کارنامه پارتیان هاتن راگهاندن هر پارتیه که الگورا خواه برنامه یک دانیه بدیتنا و کیجان پارتی زیدتر و خدمتا و بکه کسین نیوشکان کسین خودم پیوستین تایبت اف یک چه قاسی باندور الودکه دما هندی چن سر صندوق دنگدانی سپاس تکمش بو درفتی براستی جی دما کمروف ل کاربندن لخواتن پارتیین سیاسی دنره بگومان گوتن هیه de gotne de gelek tiştan dibêjin li dema ku tê pratikê di her awî de di sinifê de dimînin bêguman niha li ji bo hilbijartinên çardên Gulanê gelek partiyên siyasî hinek ji wan rêzendam nîşan dane lê belê dema ku mirov lê dinere yanî belkî sê çar heb li meclîsê ورن هلبجارتن آنین هلبجارتن جبرکو پولیتیکای که باش نایمشاندن جالیه پارتیین سیاسی. چند بربجیر هنگه که عبدالمجید یعنی در نوا پارتیین سیاسی ده چند بربجیر نیوشکان هنگه که هاتنه بربجیر کرن؟ نها قاسی که ما آگاهی به دست خستنه نیزکی 35 بربجیر هنه. این آستنگدار belki daha zêde hebin lê belê pirsgirêkek wiha heye kesên ku hatine hilbijartin an jî ku hatine nîşandan ji bo hilbijartinê kesê ku hinekî ku agahiya wan ji qadê re nîne bêguman ew jî dibe sedem ku mirov nikaribe wan bizanbe ka ev kes kîne ka çikarî dikin yani hinek kesin mesela em bêjin dikarin bêjin ew astengdarin lê ji qadeke jiyanî ji qadeke din tên ama وقت آستنگداری کشی. درزین باش که هات ندانی که عبدالمجید مثلا دلیستیان در ریزهوان ریزه که باشه دکارن در کهون؟ yani ev hecmar dugahara binirin az bahsani 35 kesi dikim belki ya 4 ya 5 tane hilbijartın anlayın hilbijartın. Duhazım minakek birim mesela hilbijart evke kuketine desteme neyse ki biz kesa partiya refahiya nukud bejin daya nişandan bernamzet ama emni zanın kavik karvin kevin meclisini karvin AK Parti kasik emzanın neski haft haşt bernamzete wan hene te bu payın ku çar kes qadê ku bên hilbijartine hene bir fikrin partiya keskana çepan mesela ew qas ew amade kiribûn manîfestoyên astengdariyê amade kiribûn em bêjin hinek tişmiştedin de awayê astengdariyan da çêkiribûn tabi ew hinek jî tedî wê çaxê ev em vên HDP mirov bikare bêje hinek guherandinên din jî tedî aliyê siyasî de hinek tiş çêbûn ama dema ku tu bê dibînî di hemû qadê xwe de cih dane astengdariyê lê belê mixabin aliye ev keda kesekî danin bernamzet nîşandane ev jî ji qadeke ku wê nehêjbijartin mixabin yani polîtîkaya wan û pratika wan mixabin li hev nanêre. Belê kek Abdulmecîd meselen eger tu bibî berbijêr werî hilbijartin tiştê ku tu bibî parlamentoyê û li ser rawestî wê çi bin ji bo em fêm bikin bi rastî ka çi pirsgirêkên we hene. سپاس دکم مامۆستا نەها ez wiha bêjim ez ne endamim ne berbijêrim weke nimûne min got sererast bikim ez ticarî ben mamoste niha pirsgirêkên astengdariyê gelek zêde ne li herêmên me û hemîl herêmên Tirkiye gelek caran em tevlî weşanê we bûne û me van tişta anîne ziman yani pirsgirêkên xebatê ê perwerdehiyê evê tenduristiyê evana tiştên serekene ku em bêjin mamoste li herêma me niha em dikarin bêjî qasî ku îstatîstîkê destê me de milyon û 300,000
insanın astengdar hene. O tevayı Türkiye kasi 13 milyon astengdar hene. Lebeli gelek perskireke wan nahat ne çare serkirin. Nej aliye hilbijart nide, nej aliye vaki kuan tişteku min çend dakika beri çend saniye beri min got nahat ne çare serkirin. Jiber viji mesela emin tene minak ek bidince aliye hilbijart nide. Jibu meji, jibu hame astengdar az dişi bikar anina dengan gelek tişteki mühime. Ama ev perskireke me par be زختین مین ایدی تند کو امبیجن سازی و دزگهین مین استنگدارین چابان جبر کو خواته که پر قوت مشاندن قانونان هل بجارتنی جوی دمیت دی هات گوهراندن دور ده کسین استنگدارین چابان کو بکار بتنا سری خود دنگی خود بکار بینن او خواته کش بوان هات کرن اما بری تشتکی وساتن ابو آن هاج او خوات او قصد نه yaygın ku ambejin ne şembere lehemberi insana ku karibin vi evki bikin. Bit tenaseri xwe dengê xwe bikaribin. Mixabin hinjî hevalên me bi alîkariyan malbatên xwe mesela dengê xwe bikartînin. Ew jî ji bo me tiştekî ne bi ew lehe. Rêjeya bêkariyê çendekek Abdülmecîd belkî bidin. Çend bêkarin di nava we de? Mamoste rêjeya bêkariyê gelek zêde yani Mamoste ez wiha bêjim ji sedî em bên ji 13 milyon astengdar hene belkî xebatkar rêjeya wan bi hezaran e ne bi milyonan mamoste ev ê kêm yani kesên xebatkar. Belê gelekî spas kek Abdülmecîd Yılmaz Serokê Federasyona Pêkhateyên Nîvîşkanan ji Amedê tu mêvanê me bû zor spas.